to hear your sweet voice say to me that you are mine and I am yours. Your grace comforts me. Your love is all I need. As you hide me under the shadow of your wings, I hear you say, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Though the storm rages on and I can't seem to carry on, that's when I say I trust in you, my God. I trust in you, my God. I will be still and trust in you, my God. How beautiful it is to know. How beautiful it is to know that I am loved by you, Abba Father. To hear your sweet voice. To hear your sweet voice say to me, you are Haleluya, bia le tua le nei tu la le fiafi, ia o le a face tatu stalo, ia on tatu watu le tatu aso ne fiafi, faftai tele no mato tamai, faftai no mato li Yesu Kristo, e meise anganga po ia o le mato sosoani, o wana le malo, fafitai le nei aso whai uina tiute mawhaipa, ia peo na masani ai, le ngata i lea o le nei manoa ta ua o mato maua, mato te whasoa ai la upu, i talo le lei o lo malo i lungo, o le nei foi au o unanga lo mato tamai, te talo fafitai o whamnianga, fafitai o no nei o unanga, o e tapena ina psaunia, e ala wa atu o le fe au o lo malo, whamanuia mai o e tamale le fiafi, whamanuia e le ngata i le ripule ia ae o le foi au o unanga, e meise foi ia o le nei po kalame po nei foi whaasoa nei fiafia le masa au le lau o ona ma te whaasoa i lau o fionga po ia le ni ia lofa mai, sosoani mai, lo nganga po ia whamanatu mai, lau upu i o matou loto. Ai le ngata i lea matou te talo i lau whamanianga i si o matou o tunu, fia lavo maua mai nei po kalame, ia iai lau whamanianga i loto manganga o lau whanau. Le tino ke wiso, le Ekalesia le atua, i nei a fiafi lo matou i tama, talo foi lau whamanianga i tonu o le nei foi Ekalesia e ana nei fale ua matou whangaina e mori ato ele nei pokalame, ia iai lau whamanianga i mea malava lo matou tua. Ia o le tsalo, whamanuia i si o matou atunu o Samoa, i na so se tulimanu o whaina maua mo ele nei whaasoa nei fiafi. A ia fo i ato ele vi inga umalava ia te oe lo matou tamai. O se tsalo e wala ia Yesu lo matou li, mo lo matou whaola. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Maro so i fua i leo sua. Hallelujah. So we are past. Vi ia le tua le fiafi. Ia e mo bola vaona fatalo fatu. Ile po ia malu malu tatu atunu Samoa. Ia o foi mai o foi mafuta mo. Ia mesel tino Kristo. Le Ekalesia. Hallelujah. Ele fa tol nei pokalame i se lotu po se tapua inga. O pokalame mo tino Kristo. Po le Ekalesia Kristo. Ekalesia le fatatali. De tue fio mo yo le ri. Hallelujah. Vi ia le tua. Ia faftai tele na vale e no foi no mo. Faftai le tua o no no ta o i saunia.
e le ngata o mau ni tangata whaatau ba o whai ona tuina mai fo lea manoa ona o avanoa ia tamata i tai ia ai whawhitai ia o whai fo i maa ua ma su mo e le fiafi ia e whaauina tatou pokalame Faamamanaina o le Ekalesia Hallelujah pe o tatou e le vai taimi ia e le mawhai e le Ekalesia ona mori le wheau ia o le tala le lei o le malo pe a whai e tatou te awai vai ia whai tatou te le matua lava tā oso le upu o le atua ia le mafuanga le a le ingo toi fo i lava ia tatou e koe vai le ua Ekalesia le ana amataina le whatuina e Yesu Keriso mutu atu ia Peteru ma le o apostolo la tu te amataina ia o le Ekalesia la le sa le tatou tatanoia ia e whai fo whaamarasi au ia ti tatou ave fo o le maro le tua Hallelujah Nga ia o ia tatou wai langa e le whapea a le tatou ma ave fo o le maro le tua nga le ai le whawhika au e i whawhika au ni e o mai ia o nefia ia ai langa i kikeu wa misi sesi le fatalo for nefia tu le sunga le fefia ia ora wai fo fi fatalo for tu le nefia ia via le ia vai pasta Hallelujah mo la bona vai le tua ona lana tausinga ma lana puipuinga ma lana leoleonga i loto soifua ia somato i ola le iaso Hallelujah tonu ala manatu ma le Malofou nei ia ua ma e asaunga le mu fe au manga luenga le iaso sa whenga ia isi o tatou tunu ia le ngata hoi lea ia nei a tatou whanau ia onga e o le ala lea e le mwhai i o na tua i lalo ia le loto fia whaatai i le tua awa ana se noa le tua ia se manu o penei le mwhai fo i o na whaatai mu ina nei whaamua moe ia whaatai o no nei awa noa le nei pasta ua o sa wali mei fo ia o le winga lava leo tātou o ele fo i o le lava mai ma ia fo ni ona tua ngia i le fia ia whapena nga ruenga le tua fia lava fo i sa wali mai e tau wamu whatasi ia le ato la au le tua Hallelujah ala fo i se mea ua tufa mai e le tua ia ta ua ia o le winga lava le na o le tala inga o le malo o le tua ia whaatalo whatu ai la le pa ia ma le mamalo o la whasaunga sa mua nei tu la o le aso o pa ia mausa ia le tu isa matu whamitalanga tonu pa ia na mai le mawau o le whawau ia mai pa ia o le tua le na fua ma amatai pa ia ia mate whaatalo whatu ai ma le ngā whalo alo nei a fiafi ia le ngata i lea ia fifi fo i whaatalo whatu ia au pa ia le tua no whapenao na tala whauto ia i tonu hao te aroa nei ia le ngata i lea ia o tūru inga fio nei langi whea lava o e maua mai ei le nei polkalame ma nei fo i tala inga nei fiafi ia whaatalo whatu i lau sunga ma le whalitua nei fiafi ma lo le onsai ma lo le whaatoatoa i ngā ruenga e tua ia e le whangaruina fo i nei o mātua te tai sunga le apostolo pasta papa ia kalvaria tunga mala ia whapea le whalitua ia heda ia mai so le tino Keriso i lea Ekalesia ma lea Ekalesia le au whaatuatua malawa ia ma le au keusiano ia ma le Ekalesia Yesu ia ai le ngata ko lea ia o sio matou ai ngalotu Kingdom First Ministry ia tonu au pilani ia o Melbourne ia Australia ia whapea nuu i Samoa ia ele whaifo i o na whangaloina ia sunga le li pule pasta Mike Mafulu ia malelei au nanga mahata ngofie e tai tonu ia mau anunga ai sevi inga o le tua ia ai leo tangata ia le ngata fo leo sunga i whawhiangainga o lo whapena o na
tu e foi le lei fa mo ma le lei po kala ia fa ta lo fa tu na sunga le fa fe ngai o ma fa tu ia me se pa io le Ekalesia ia i lei fiaf ia o se fa ta lo fa le ma se fa tu lima le tu la o le aso ta tonu ia wa ta tu au dia fa ta si me le fiaf i le lofa ma le ngale le o le tua ia o fa io na ta tu fe lo ai lungo o pe wa o le ea ona o le nei vai taimi o tato iai ia o tato le to e sa vali ta la i tala le ia o ta pena ele tua le wala nei o te tonu lava u ia o le ya sila fia le tua mai ana moa ia le aso nei ma meia o ia le la lang a fai tau le tani elu sfu lo foi ipo ma sfu nai manino le lei na mai la i Mafulu o Keusiano male au fatu tua i sa o le lei o le tua o mai o aso e ngatai e tuku tele ai le poto pa mai e fekamo mo e ai solo kangaka ia ele ka mo e voi le o i wale o kele ko sa ia o le kaukala i mele o technology i le at the end times ke mi le ka koe o aso ngatai e mo fai anga mo e atu i fa salanga nei Samoa mai Samoa mai America mai Australia fair lava o la lai sio tato o tunu hoi mai ma falong long mai tato lava ia le o tau nu la ia le valo anga le perfecto isaia ia so nei o tato ia me se le po kalam ia pe o se toe fa pa ia tu le ai lau sunga pasta nei fiafi ia me se o fa so ma sa mo ma le nga fa lo malo ia le tu ia te tono ole vai aso le teni sa tato sa fea le tato po kalam ia le i mta ukule ni mo ngaluenga tu se ngaluenga ile ofo le nga fai e si ngari ile o anania mo sa fai amen o lunga le mta upo fa o ngai fai o mta upo fa ile fo ia tanga tele o panapa sa fo ai mai sa ia fata wina lon fas fanua ia ave tupe ile o apostolo tu o kai mira le o pe o fatu a lingi mai le nga po ia o le makua tomu tanga te le merka o le ua ia lofa le lofa manka ile ri mulana ngaluanga ia o mai o tu tele ala tu mea ma o look after lesi ia ma o ngalu fatasi ma futa fatasi wa ai fatasi ia o ma futa fatasi ia ma matai lo o tupu le mele le lofa o makua fusia le Ekalesia le lofa le langa ai banatu ai lo tanga te le panapa ia ole a alu e fa taulo fas fanua ia mai tupe sosoni ile atina e Ekalesia ma le mataino le Ekalesia oi ai saulo le mta po e limo le tata so a fil version te ninga ko e fo tasi e to i tu o saulo le mta po e limo fa batala tu spa ia a lesi tanga te ngo ia anunia malan to lu o sa faiwa ole wingo le ngol ta tele ona nio ole grace ole lofo le tu se vai maria sua volta ale wingo ona ole ngol for tu ona nio sa faiwa ole beauty ole ngol macha mo fi lo inga ole lofa male macha mo fi ma ngai ke le ia suafo si ngari ia ai fa metala tu spa ia a ore langa yo inga nga foi ele kusa mala suaf ele kusa mar ba ngai ora ngo ia i foi skan ka ba ngai ngo ele ma ngai ala ko amio ia ma ngai a foi ma ngai ro ngo fa ma ngai mo ro amio ma ngai ma me foi ia pe ole am tanga la ngal ta ko limo le fa matala mai ai le si mele sa ua fo vason te ni sa ole
o le kaimi le makua le whaka ele wang umanga whakapui pe tenu ma ioni ongo le whakamaro longo le pili luinga lao o lewa amaka ia popo ngai le Ekalesia a lewa pe o whaoringa mai i le mta upu le lima o lewa ui mai whawhikau ni kongo le Ekalesia Loi ngala pe o sau pua sau kong o sau mai fafo le ki apolo sau mai kongo le Ekalesia ki apolo ia o mea la kupu le ile kai ele fa pe o le fa kupu le kai o le fa kupu le kai bila e fa ala ka ele si e mangai o la ko la men fa vaso ngi o mo ka o le mau ngale fa mai le apostolo e si le musa le o pe tombe le mele o le ika ele ia luinga fōringa mai, e ia whawhika wi se kongo le Ekalesia. Ai o se awa onga ma se lui ma se tāua mo ka kūre vaina. Ia ongi o ka kukusia ka kōri mai angi ap sāwhira. Ai ia ka kukilo kile wholama ka kū ia ka kū. O angi mea sa tātou o fōina i le tū. Ma kōre kai mwhangi le nguk wharo inga inga whai ka nguk wharo i ka ili ka kalo whiwhia. Mai o auru nei mo oi. O le ale me te whina roi o te whaia. O le o foi na tu o le mo o ka ko fo nga le asa se le fo ia ai o amari nga o fo o fa ma o i nga o fo po a e ka o le fi ia so e pela le nga lo tala a o ka ku ma fo fa pe o nga ia sa fo ele ia e mo isa o la nga le nga pe nga o ui mai ele fili le ua Ekalesia si ia fulu ngai ia a ko mai ka ko ko ia e manatu fo la tangata ia fai ala o su enga ia o fai la su enga ia o mai la o fo ile tu o fa ma ongi me o fai me o mosa o fo ile tu fai ia pe o le winga na o le wa ika mai fafo ka le fa roinga ile loku Mare Ekalesia a le fori o mai wa punga mai foi fai bem tala anisa su ia o le ua ia nga sala le na kupu como le ua Ekalesia o le punga ia mai ia tu le sumo ai ka kere ese masi nga ri ile e o telefone o ta o pe o foi ko e ke le malasi o ka wa mai se o ki fa manatu mo ta to le ke siano ke vingi vole ko ye yang ngi sa fri o ka ko le o ke vingi wa mai la o foi le wa mai la o foi le la o foi le o ke fai el mele mo e pe ia o fai la me o mo o fuki pe o ia la tu le sunga le fiau ia na tsaunia o ia e por a foi si me fi fa so ile vai na ta u le wa kele yo ia o mai foi dato mo mai i aleluia ia tai pasta mana ia tele le tulanga le pe le wa le lingua le o ta to e afi pois te kasi e ku se yo ka wa ai hoi mata pe ile mata upu le lima o le ila wa u mai ta hoi le ma wa ia tu mele o tu pui mana tua o le mele na tupu ile ua Ekalesia na o ele mea fo ile ta o le ofo i tangata ai sea ona o wa venga ma fai longa ia na vai kai peila o le pipili leana leana hatulai ma savan lea sa au mai lona ainga i luma o te ole mauta ole manu maku wai ole le yaso uma peila o mea ia na Mafulu ai ona talitongu tangata ile tala inga lea wa le fesili ia tangata fesili ia le ile au fai taulanga ia malawaria pule manu ia malawaria ia sa kai o le fa pene la to fesili le mata puna pa mai po le mana wai male ngoa
Ai tatou nofo la tatou mafofau le fio pa ia le tua ma le onga a Yesu. O le mana. It's in or the power is in the name of Jesus. Amen. O mea kongo anga e lua la siri ele wali. O le mana wai. Ma le ngoa wai. Amen. E fesili mai le wali ia. Leua maua le au so o le mene. O la so maua le mana. Ina ua li lingi I fo le anga pa ia I le aso Pentekoso. Le I le mata upu e lua. Au nofo la mau wawa ai hoi le mea na lai Taipei o le mea na tupu ia panapa mana tupu panapa o le Salabi na whanau le mea ta o Kuperu o Cyprus ia tasi lea tangata na liu mana tupu o le tangata lea o panapa le o le winga o lona ingoa o le tangata hoi le whamawhanawhana nofo mo tatou mafofau I toinga tangata lea so le o tangata hoi le he hau tangata fesoasoagi so ngā mea o lea mea e le pinpoint langa galua I tonu o le ua Ekalesia o tangata hoi lea lena muli ia Paulo I talainga ina ua angai atu I ese tangata leo pana wawa ai la I le mea te malo le na fai pa me nga whaakau no whanua ai mai uma kupe o tana nga rei mai uma ai na ua o mai lola I leu whamitala mai anania masawhai e rei masekala whapenga mai uma o I la tātou te loa I le ese senga o toinga tangata e whapena ho tonu o le Ekalesia I yaso nei o tātou ese tu ai ngā tangata ma whainga o le mele o le foa o le si tangata a foa I mkoa foa I uma ia o le si hoi tangata ia e foa I si mea ai ku I si mea that's a problem in the first church. O le ka ngaka e mafo I uma. O le foi la matangata I o le unga ri. O lo mai la se ata ma se o nga motato. Mo le Ekalesia ke se o mai mai mata mai. Ia tonu ko I nga ia se unga ri o mai mo mai. Le tu ai nga mele le o tupu ai si la foi lai o tangata o le ua Ekalesia o le unga li o le ua Ekalesia le fai o I peteu a le mele o kupu o le mako ke le o le faletou o le asa o nga mo tatou yaso le o tatou o tatou I pe tu tonu o le Ekalesia ke riso e le I ave se le Ekalesia ke riso male lo langi o le ile o nga mo o e nai te mai mua ia ma ua ko I marisunga al whawhengai I whainga o le mele o le foa I laulava ai I le mele e whoringa mai o le mele na whai e leo ngali sa la ofo nga la ofo ako e whaakau le whangua e waku mai tupe le au aposkole kufa fua I le maktivo o le Ekalesia whawhenga e whamaungia ia la whamtalanga I nei o siafi e ke whamaungia I ngā ua fesili I peteu o la fesili I peteu le ngā fesili ngā ua sau wanga mua masiko inga ia ai ngofo ia lo makua e whaikau mea rangku e keu I lalo le moenga ia ai mua mariko I ngā maresi vaenga e kei loa la fesili I peteu o le upu le pe I pasta hoi le pe ua whamanguia ia hoi lo o mafofau I le mata upu le o le upu le aka o le pepelo le mpoa mention mai I foi upu e konu o le mema lia I foi upu le eto e oso mai pepelo ai oso mai e loa maraka ko kama o sakang a ngofo la me mafofau le unu I Ekalesia ele ia lue se sakangi He's in the middle. Le o se ele unga li le.
O le ase ata mo oi ma o mai tātou tono le Ekalesia ke uso. Be careful. Ia kako whai keke. Ia kako iloa sa kangi. Kako iloa sa kangi wa e whaoso oso o e sa kangi. Papea, lama ngā. Ame ngā mea ai ku mea ngā wa le a waka mai ki ngewa Yesu. O le se senga ngā o fōa i a pānapa. Ma le fōa i e rurungari i lea. Au tangata uma, sai ko kongo le Ekalesia. Peila o wa ai atu le lo makua ma le koi inga. Sole. O le mea le wa pe wa foi le pe wa fa foi le wa tama fai le ngari foi le fa kusa. Fa kusa ia le la fo i ma le fo ia tangata le o pana. O le mea ngā le o kupungi i la o ai mala o fai tau i ai foi le ia mau a foi ai kongo loko. E wa ai ku lo le siro mo ko mo le si koi inga. Foi le a misa Ekalesia ngai lau mai. O Talia li mafe. O malo e tolu afe. Ke ia le o sau o le fai lo maku soli. Ia mai a mai si kolu mai ngai fa waka o e numa fese eu si. Le ngai tupu wa. O le mea la le mo kupu i. O le Faamamaongi lo ia le unga i le la ofo le nga fai. O le mea foi le wa o tau tō i le tua. O longo winga, a kako kau i le tua se mea. A waka ke pepelo mai. Fai keke le mea le o lo tau tō i le tua i se mea ai ke iwa e le a vea. Wa o le mea la le o karikongu lenga kupu i. Wale ave uma mea ngā la tau tō ai. Li tangata o le atua. O le Maria la le upu le tō. E lua upu. O le pepelo. Ia masakangi. Le mo uma i se o kangola fai kau aku. Foi upu e tolu pata wa munu. Ua fai atu pe teru. Ana nia e. Se ale mea u whaatumu ai e sa tani lo loto e te pepelo ai le anganga koi. Ma e tu ai ma oe nisi mea o le tau o le whanua. A o tu mau e le whatauina e le o lou lava ea. Ua umafoi o na whatauina e le i lau pule ea. Se ale mea ua tu ai le nei mea i lo loto. Ua e pepelo i tangata. Ua e le pepelo i tangata a o le atua. Amen. Ia, wai. O le pepelo. Ia masakangi. Le mense le uma mai ia le pepelo masakangi. Le o wave i o ngā apia mai o sakangi kongo le ua Ekalesia. O lona winga. Ua ala o ngā afia ia sa whaira ma anania. O ngā o le whaoso songa araka aleli lea. Sakangi. O le pepelo. E leo se mea mai le atua. O le pepelo. O le mea le fa me ira fionga pa ia le atua. Me ia e ongo ai mea sili o na ino sia e le atua. Le ka umai kongo le fionga pa ia le atua. Ai fiku i le mea le fa mai e fiku i me hoi le tangata na te whaatupuina le māsenga i wā o uso. O le pepelo la. E leo se mea mai se mai le atua pe a mai le aposkolo po ai la. O le pepelo. E mai a sakangi. Se u whaitau atu ia le maule i e whamaonia. E le mea le ma te tamwhai e watu wā. Ia. O me se ale mea ua whaatumu ai e sa tani lo loto e te pepelo. Hai i le anganga pa ia. Pepelo i le anganga pa ia. Ai sau i lalo i. Koe whamai. Koe pepelo i le atua. Pepelo le anganga pa ia. Koe pepelo i le atua. Koe pepelo i ai. Ia petelu. Oe vai maka ukia o le mea o le pepelo. O le pepelo ele o se mea lele.
o le famele fiang pa ia le tua o mele e sili ona o fata oto e ono fa mol mole pasta ki fai kaule fata oto e ono fa mol mole nga fai pula fulu fitu ki o ka kitilo kiki a ile o pepelo pasta o mata fa'asiasia o le laulau fai wa pepelo ma lima se sa le toto o le sala o le loto e manatu i tamafiti leanga o vai tele vave onda tau fituli i le leanga o le molibau pepelo na te tala i mea pepelo ma le na te whaatupu ma senga yuso o nga o le pepelo e tautala i lea i mea pepelo a su ela le ione valu foi por fast full fava mo mole basta ione valu foi por fast full fa se ka ko va ai la po feme a mai ele mele ka o pepelo fa o tau nai lo o tau tamale te apolo tau te fia whaia foi mea e tui da nau iai lo o tau tama o le whaiteu tangata ia talu le amatanga e le i tu mau lava ia i le upumoni a wae le o i tonu lava ia te ia le upumoni a tau tala ia i le tala pelo o lana lava lea e tau tala ai a wā o le pepelo ia ma le tama o le pepelo ia ua vai o sa kangi la le mention mai o lea o le tama o lea o le tama o pepelo i le ngaluenga le lima foi po tolu pe ai se a ua tu ua i sa tani o faatumu e sa kangi lua loko e ke mo pepelo i le anganga pa ia o sa kangi a le fa mai i o sa tani o le tama o le tama pepelo le fa mtala mai i fa pule e fas fulu fa le mangingo le ia o le fa mai o kamarenga pepelo mai lava nga fea mai la makanga mele lenga mawai fo i a tamu ma e vai le amtanga nga se ile pepelo ale le o sa kan le ala wala ve fo ila ma sa paio ma analia ngo fo rama tato va ile le u Ekalesia so le e mo ina matua makaukia le u Ekalesia ina ua lingi ifo le nga pai ele ngata launga mua pe te lima afe tangata na Faamamanaina ia launga longa lua ngai makau po fa o matau po tolu nga fa malolo pil matau po fa lima afe tangata na Faamamanaina o ina la le mata upu fa o le nga fe nga ye lo le au apostolo ma fa nga ta o le nga ruenga le tu nga la makanga o le mata upu fa mai wo mai la o li mai pupu mai poi ile fiafi mai poi ile fiafi ai ku le fa pupu yo wo le fiafi o la kala mai le po saulola i le mata puna e fala o le mea nga kupu le au apostol nga au mai ele au ali su tai pe ala winga o le famtalanga le mafa ye tu e fia i loa le au ali po le manga oi male ngoa oi ia le la unga kua o Yesu le o Yesu le nga fa sa kaulo le o konfa kau la au o ia na ai sau lola i le mata upule o le mela le mo kupu ele ngaka nga kupu le mele ile ia ana nia masafa yo
au I le fu ko pu e fu I le wori ia u fa alonga ko u fa pui pasta ina na ta puana e lima le ka ke ia tatou nonofo la mafofau le I le matautia foi le o le whaangangana ina o le si mea mangai le nga kupu I o le kaimi anga wharapui mua ia peteu maioni le nga release la vaenga ia la o aposkolo o le mea mua nga oku la wali ia whai ma isi tangata o le Ekalesia mai ngā rako ka kalo na te mau I le mta upu e whalo na whai po e luas fulu mar wha whai po e lufu wha mai ua whalongo I ei lato ona lato wala au lea I le atua male loto ngatasi ona mangaia ia mo le Ekalesia e kasi loko tasi loto le Ekalesia kali mai le atua pai pe o le mea lea le ua aku le wali ia ka o son mea umai fa mela ua anga ko I sa se singo maku koe whalongo o ka lai makau le ingoanga o Yesu I sesi ko I wha sa pa whea nei aso tau teie mu ia ka kou o le kau ki sao loko e tau le suafo Yesu tai peifo le por kalame ia manisi fo I o por kalame manisi fo I o whaasoa ala whainga ruenga pa ia le atua o loo lātou fola ina le tala leo o le mālo ke wiso pawhea le kapsa loko ia uma foi nei whaasoa ma le nei live ia o atu I whafo ia ofi le mui ai a le merenga kupo I le ua Ekalesia e uma mangala e uma mangala unga ngai ko inga e umai fafu ai po e la wori ka po e la wori e ma kongi ko ngor pui ai la e fa alua e fa alua nga po e la wa nga ia nga ma kongi I te tonu ole fa pui fa fia ka ia I lunga ua ise sio ka kou whara pui tala inga ole ole ingoa Yesu ai lunga whara pui se sio tato ai ka lo whara ua Ekalesia ma le au apostolo I la kou ngā amaka mai le ua Ekalesia ole makua I kele o whankanga e kau I malako ole mea e leisi mea mangai ai la wo fai tau I maka upu ia ona ole upu Yesu na fai na upu Yesu na fai a fio ro I le langi nai le mata upu mua ole foi upu la e valu nai e fa pe Yesu ai maua e o tau le mana pe a fio ifo le nganga pa ia e fai foi o tau ma moli mau ia moli mau ia te wele o ura o Yesu o upu ia Yesu e a mata atu I fea I Jerusalema ma saita uma ma Samaria a ki kilo lai ngu ia o le kaukala ia Israel o Jerusalema o le la mua lea o le Southern Kingdom o Iutaia uma e mwhainga ka uma pe a ku whakasi ia North ma South o Israel uma ia o le whamai ma Samaria uma o le lau muanga o le Northern Kingdom o e vai mea le tua o whenga makaile urua Ekalesia ma le mea lewa kupu I au apostolo ngā makai whea e le ia makai e kupiko le tala inga o le tala le nga le whama Yesu e a maka ku Jerusalema e whai o koma moli mau e a kou mau o le manga whai lele o tau ma moli mau ia ai moli mau ia Yesu o whea makai e a maka Jerusalema o Jerusalema le makupu o le mea
I le aso koe lea ngā o mai umai ia tangata iutai o le ngofo i lea mea e o mai e usa le mai tau saminga ho i e Israelu le fai kai kolu i tau sanga ia a o le kai ni kongu wala ngā renga na whanau ai loa le urua i Ekalesia e na ua le ringi ifo ia le nganga pa ia pasta Watu sau hui fa som sau soani tam tau wa mai tele pe ao tau hui tala le ya na nia ia masafira o se ofo le fa tau wina ma ona o ngal fili ia o le mea la o tupu hui ni teibi tono tatu amen tino kiriso Lo temi ia e tātou te whai e fo i le ofo i le li ia e le mwhiwhata luina o no ana mga ia o ngā ingar kari o ngā ingar kari whai mai pia teu a o le whakaua o lua sa pule i whamua ngā o ma whai whakau ma pule o lua ai o le whalewela ua lua loko ngā kasi e ke rope pelo i e whai ni mele ka pelo pia ngā wham tala uli ili atu whiwhia ia le Mafulu anga ngi me pelo maltonu unga ma ngai ia ai ole kule lei ole mele le result ma ngai ole Afrika uli de pole ua ia sala no kupu ko ole ua Ekalesia no o ile mele ka ole mata tele ile Ekalesia ai vai foi punga ile lo suta si fai mai onga o ai lea ole mata tele e los como maka do inga ua makua i makaka o mau i pepe ua makaka aisea onga ua ba ai ngā kare maka o kia ngā kala ngoa kua rewhaiwhi au ai pa ui lalo oki e le ko i whaia i ei sesi mea e le ko i ei sesi mea ai le ngā teile ia o mariu mua bua ia karumwha vai ia le Ekalesia ia ua mariki o intanga te sko ngā mariho apea o le oti whafose le oti lava ua to ia ele to sao o le tua e se mai mariki o iska karwhenga ingua i sa whaapea ho i kaka ngā le makau ma le hapa i le tua i le onga le tua o mose ma ia o le mariu leo mariu e leo ngari ia onga o pepelo i ele ngata o le ngangpa ia pelo i le tua ia mesele au ona le tu le langa o ko nga oti le nga pa ua le lo ave tan pa u ave tan ele i faingi ni fale o silangi mangi la unga i fafo mangi le wangi ni mo ko sa nginga family service ma pe nga pe on tatu ni so me tau tia ai o le bela nga fai mai le fai po e su quasi ona o ai leo le mata tele i le Ekalesia mai la to e na fa longo i ngai ele nga le loko nga au ka ba ai ko sa e fo i le mari fa o ka fe venga ko sa vari ngai ko ko ngol falsa le me o ko ai fa longo nga ka le kala le wako fa mai o pepelo i le nga ko ia o pepelo i le fa o pepelo i le tu ole o i lole le mela le ka o mata ia ele o fefe volele ai ole o makua aba tangata i le tu o i lo tangata o le ana mai o ana tangata i le tu o le ko iska vai fa ka ke o le ko iska ka e fia fa dia so mai i le tu Sau le fai po sufiku, sulu fai mai, ua fai e lima le apostolo fai longa mo ma venga, i lumo le nu. O le mangai i o le rua Ekalesia, o le rua Ekalesia, ele ngata inga o le mea ia sa mo o le rua Ekalesia, o le pao, po le mana, o le si mea nga mo o le rua Ekalesia, o le lofa o le tua, the love of God, grace, o le si mea le nga o le ua Ekalesia, o le fia, o le matau. Ia, o le si mea nga o le ua Ekalesia, o le mea le ka o whailonga, wonders. Ia, ma o le ua Ekalesia, nga lako
ngala ko whaamangu iainga I mei o wavenga, miracles. Langa o lalo mai lau I le laka ko wawai e ro I wavenga ma besa tupu ai I le Ekalesia. Ai, o le mero ngā ofo I le Ekalesia, lea le lua Ekalesia. O le mele ka o sawai. Ma ngai mea le lisi lunga o mea ngā o le lua Ekalesia. Ai okulu maka upo e valu lea ki whaasosoro o I nganga o e leo sawainga ia le sawainga le ko leo le falpi pui sawainga ia luma le ka ke anga ia ai pe o tatu mta o le Faamamanaina o le Ekalesia e au ngā mea umalawa I le Ekalesia e au ngā sawainga e au ngā fwoi pelo isi o mai mata o isi e au ngā fwoi feo ki whawose o isi o mai mata o isi ngā ko le Ekalesia ana I le tua ana I upo le tua ia pe o ngai vaenga ngai ia o lesi mea ngā o le urua Ekalesia o le mele o le ki ngā sawainga ai o le tangata ki ngā sawainga ai fong karoha ki ngā sawainga ai vi anga ka le tua nango wo ia o rato loto le mele ka o le o ka koe po le a le anga o kimua le lo se o le lo no ngamaru lua le winter ngamaru lua le winter ia freezer ko I mare o le singa o le fairo mo tut ia o le lua Ekalesia pe menga le alenga fia sa po kala me tata no I le lua Ekalesia le Faamamanaina o le Ekalesia onga e mga o mia e tātou le Ekalesia le Faamamanaina inga I mwhainga o le whiau o le mahalo le tua I le mene wha mai Yesu e o iei e o tufo I tūni manu umo le neila langi ma lanu ma ngana ina ia whapenga o ngā whaalongo tangata umo le tala lei e ma hai re karanga Yesu wha mai e tala ina foi le nei tala lei o le mahalo I tū umo I tūni manu umo le langi e whai ma mori mau e fai mahori mau ia te o tau o mai leo le nonga ia o ngefo ia ia o dunga e ar tau pokala me e vo ka kare mo le falo no mo sa mo le mo mai si ia ga ele mfinka o fa fo se sa mo ia fingi e kala so le winga le fea ia pe nga ia fo ila le tatu whatawaina o le Faamamanaina o le Ekalesia inga ia mawhai langa o le Ekalesia o le whiau o le whiau o le malo le atua o le tala lei o le malo le atua e taunga mori le Ekalesia e reo tala noi le Ekalesia whaangi le roku ngai ke roko e le karango le Ekalesia le mai Yesu kia la o Ekalesia nungo le ni papa e le whai to se o le malo iai ia o ka kou o e maa o tangata tonu o e maa o ka kongu te o fasili la so Yesu a mai kali aku se o o perfecta kali mai si o e ria ia fa Yesu ia petero mai petero o le ando le tu so fo ia fa pe o le atanga mai nga e ko ke le nga ka o le ro ai le ka ku le ka ku nga ai le ata o petero o le ata le Ekalesia o le meka o le Ekalesia ka ku o le ando le tu hallelujah so vi ia le tu ngi fe mangai tele fa sau rola por kala fa ngam buri la ngol tata fa mai wo o lo le mele ka o le mata u le Ekalesia ma fai e le apostolo o fai longa ma va vema fa mai o le mangai ala fa punga ngi o vai ki fa po sufa o i suli mai o inga o mai e la tau mai il malai ma fa ta o to ai I moenga ma fata tau lava ina ia fa polo ina ai nisi lo la to wata I le ato pe teru e pe au iani sole kwa e share mere e le malo longi ma il polo Yesu ai mo se me pe mai ai fai mai ki ola a vai Yesu e sili me ko ki fai e me ki fai alleluia e vai lai ko malo pe ke e la unga ka ko ia so uma mai pe kelu so vale la unga ka ko pe kelu de ka ko la unga ka ko pe kelu mo fa fiki ia sa ho o mo me uma ngai ia pe telu al ke nga le uma pe telu le nga le wa pe telu le ko spo ia ele I kai nga o le ka o le Faamamanaina ia pe telu o Faamamanaina la ka maro le apostolo
ia mai sa vali le malai ia ngal pawal me ole se va ai ia ke lo kalo ile tu sa ungi le tu se so fa pe le la rangi a le ki o ia o ko va ai se me va pe po fe ku po ele ku sa pere po ele ku pu ya wa i o ko va ai se me va pe ranga ki e baka bia sa mo se pe teru sa vali le malai sa vali le fo sa vali le mangi ki fo sa vali le wala ia e malo lo i tanga mo e mga mia se pe e sa mo e mga mia le la rolangi mga mia le Ekalesia se pe te lu kemigi e Faamamanaina le mana le nga ko ia fa mai nga la o ma mo nga fa ka ki ia o fe me ui ko pe kelu malo lo ai lo ma ka ki ia vai o se si foi la se i le fa fika uri le kupu le Ekalesia le kupu i luma ia o se si vo ka ko e fa ngo ia mo ke o kongi solo o maka ngare lu kungi me ko fai bem nga ka ile lopu lo fa pui ai vai a pete ele i muta nga ia le tangata o Faamamanaina masa uni mo boli fe o ma nga kili e o fai pete lu le fina ngalo le tu o le ala le kalina nga vai nga sao mariki apolo como le loku i lunga le fai mo ka mo le fai ko sukasi ai o mai lo i lalo ia o kupu pa venga fai longa ma me ka ki ile nga luenga le tua o le kanka ku mau no fa tu o kanka e ngau ia kingi le lenga pala winda o ia haleluya ya tu fai sau forsanga nga rewa o la ta ya ia le ri foi baba ile uru Ekalesia ile fa ngana ina ole au apostolo ma le fa winga o mele lena tupu baba ai vole le kai pe o melenga mo i anania msafa e mafai e tangata hoi le whaaleanganga o na ia whaamasino le tangata whaaletino ai le mafai e tangata whaaletino o na ia whaamasino le tangata o lai whaakumuinga i le anganga pai o le mea lenga i loa e mamara malama onga o lea onga o lai kumu i le anganga pai o le mea nganga lai onga ia whaamasingoa i anania masafa ia langa o la fa tu muina ele nga ia mal fa uma o la la ma ko ima lama le ia le fai fe au pe pelo me fe me la ori awa ma vai la ia le maka o ki o takatai e fa tu muina e pe Faamamanaina ele nga pa ia o langa upu e fa masingo o nga amen Faamasingo nga wai na ona fai atu o le fai fe au pa u foi lalo le uma sau lesi ko e fesidi aku le fai fe au fai aku fai fe au pa u foi lalo uma ai sea onga ole manga le mali ngole le kuri mai e fai kaulang sili ma pule o malu ma au sa kai me ko ke mai nga ai la ko nei lo o Yesu lenga la ko fa sa ko lo mama o ia nga le kala ia lo bri le fa mai Yesu e fai foi o to mo moli mau ia te a maka ku fe maka ku ai Jerusalem la ho Jerusalem le mele o le la ku pu va venga me uma ia ai o so mai mo fa Afrika u fa le pui ko release ku ku le se me la ori ai sau ile isi foi pule le mata u pueli o le foi pesura se furu van fa mai wala to pupu e to fo ile o apostolo matu watu ya te ila to ile fare pui this is the second time ka pui lo luanga o le longa lua le fare pui o la apostolo so a mai la sa ka pe ya ka ko so le a fa lua pe fa ko no fa puri e se ke siano ke o so e o le ko ke sia give up onga ole maka ukia ke le la o le mele o ila le no fa masingo ai fo i
le awali I lalo I le nta upu le di le ala fa mai lo la ko le ia au hangi ko au I ko kala au hangi ko kala ia se si ia le ngoa le ma ka u se si so ia so ia le to ia o I lona I ngoa fa I po lu fu walu o fa pe mai pe na ma to le matua fa ia tu ia te o to ia so ia le to ia o I le ngai ngoa le ngoa Yesu man tu le ngoa le fa mai Yesu o ia le au aposkolo mo le maulonga I ngoa au mo le mau fu le ngoa lo wa ele se mea le loku nga fai el fautanga kasi nga mea ia fifi fo I fa pena sa wale lalo I le o le ala ko mention mai fo ia fa mai lo ai le Talia a Peteru ma la o aposkolo ngai le foi pu luas fuluiwa le o fa makau mai fa mai awang I o ko ka ua le ngai ko ka ua le ngoa ngai sisi a fa mai ale tala la o apostolo le fa mai foi pu luas mai ona Talia tu le o Peteru ma le au apostolo o fa pe atu e tu sa ona sili o lo matou ana ile atua I lo matou ana I tangata ko ai ole le kale mai lua makua le ai mo se fefe o Peteru ma la o apostolo ole ale me o ia la ko ua la ko akuria ho le a woki a ongole ngo Yesu pese ai wo le fu o mai ala o ia satu kai o ma o inga ma o la ko ai le o kurikuria le ia la o aposkolo ma le Ekalesia o manga aua ngi o ma ko fa lo a vele kan a mai sa o kali ga ko la kumu le nga pa ia ele popole o ki ona ole tala inga ole tala lei ole malo ke viso Yesu sa wale lalo I mana I foi pule a tonu o ka kai ia fa umai foi pule foi potolo foi mai ua fa longo I lato ona matualo to ai lea ua lato tau pule e fasioti ia te lato o le mea le lewo ye o le mea lewo ye lewo manga o lo e fa umakia o lo au aposkolo ele ngaka o masu e fa sa ku u fa pui fa ia ku au ko kala ia e atili ai sili mo mako anga I le tu lo mako anga ia o mea le lewo o ye wala ko kau pule e fasioki ia le au apostolo ia pe sa o le to e fa popo atu pasta ona o le tataimi e pe risi me to e fia sa no ai le chef aftai malo kilo e kai o mole o le ko ka pule mai kele o mole o ka ko vai o me ade le ka ke ia fo mi ken sawa in le Ekalesia o le sime ma ia le pengo ka o fa pui fa lo ma ia kele pe ka fa pui fa lo fa ko lu ka le okay o ngi fa pui si o fa o me fa o se fu I me no o si po mai si me e fu si o mai si ia le ia me ta fa tele ne fia ia le tu mo le fa sai no Talia ina fo nei fo proclame lo moto lo lo mai so lo finalo ne fiafi fa tai fo I le pule ma le pulenga le au nanga ia sa fa mamia le tu fa tumbu le tua ia le nganga ma le Malofou I taleni ma me alofa ia e fa la utele perne au nanga ia e fa tai fo I le sunga fa fe ringa ma le Ekalesia o no nei mota matango fia o fa tino nei nanga ia o fa ma la au malu
mafala e ka ke o mai fa so i mo ku fo pu le ngata fo ia a le to tele ona ia o ona lo to va mai o talo le tua ia fa manu ia le tua le ngata o la tu umo lo fi e fa so le pu le tua le mal mo talo le o malo ia o le nei fo ia o nanga ia fa tele la sa mo ma taimi i lo fale mo lo mota ia mai se ia le upo le tua e lo fina ngalo ia o tau taimi o le fa ai tato sa talo o le usa unia le talo le fa tanga ia a fai e mana o mia Yesu e fai mari ma fa o le roto man tuanga le lua fa vau e tato te NTA o le fa vau ia ma le malai e fa vau o le malo e fa vau ma le malo e le tu ma o le malo e fa o matia ma le malo o le tua e fa vau so il malo la o le pongsa e malai e fa vau o le pafi e fa vau non tau unga a le malo malo ia e ola i tato i le ola e fa vau so ia fai no filinga verne tau sanga mas tau sanga e ke fai es filinga poto mas e filinga sao fili e su e fai mo ali fa ola pe on ta fa fonga le nefia e le ai se si ngo o fo ina i tangata male lalo langi nei e faola ina i oe ma wanga suafo Yesu Kristo le suafo le lenga ki nga sawa inga i le wa poskolo ki nga ngi e fa pui ki nga o sawa inga maita i tangata ai sa le mfenga la ko langa ai ati la tole mele ka o le manna o le nga ko ia le la foi il talo fa o tanga ia o mon tu na tu le na ona na te sa ni il talo fa malo longa ia langa o vai foi ia e o malonga la o le upu alu fa malolonga so tata woila e uma ale lui mo oi mau fatu tolo lote le tu fatu tolo lote le upule ngai fa longo e nefiaf ia la sa ngiel talo mo oi ngai tinga ma bia fa tanga ia po oi fo nga wa makan ka se ikolo wa ia ko so mai mo le ala ia talo le mo oi fa tele le tua fa tele la wo fionga mo o nefiaf o talia la upu o fatu tua la o fionga o fatu tua e te Talia o le tangata na sala ye lofa mai atia fa nga o fai ma me fai nga kuenga fa nga o fai ma ala ba o lo fina ngalo fa ftai o e Talia mai o e fa sa o lo toina mai fa mangaloina mai fa maina lo nei tangata fata wa o lo suafa Yesu amen tato talo hallelujah Faamamanaina lefia bless you name tai te mai la upu bless you Lord ele foi la upu le fia hallelujah o la upu o lo ye le mana o lo ye le Faamamanaina hallelujah o mata talo te mai le fia fili thank you Jesus ia pa ia tu la upu ia ila to fa sa otolia i maota malawa le fia fili ai mai se ila to o mai mo mai i fale mai o fale pui o fe lava o fa ta otolia i la to le fia fili nei te ma hallelujah o mai le pule ia te mato hallelujah mato talo ai ta mai le fa to tua ia pa ia tu lau Faamamanaina i le tinale na i le tamale na i le atali le na i le afafine le na e nisi ua whalongo i tala whanonoa whai mai fo mai ua le toe au ngā iai se tonga piti ta mātou atu i o luma i le fiafine mātou te si mai atu i la ua fio mātou te si atu i le tamā le na ma le tina le na ma le tangata le na ua whai mai le fo mai ua le toe au ngā iai se tonga piti hallelujah le le ia le mātou atua o oe o le alii o le Faamamanaina bless you Lord pa i atu iai o au i le pō le nei toe whafoisia lona malosi ma lona tino maloloina lo mātou mātou talo o le alii ia e anga le lei atu ia i latou uma i le afiafi nei pa i atu pa i ane pa ifo o ao ma lau Faamamanaina ma le mana i le afiafi nei ne mana lea ma le whaunga
sai le urua ekalesia o mātou atua. Mātou te talitonu o loo iai lava se ia o mai i le aso le malau ekalesia Iesu. Talo tamā ia whamanuia i le sunga ia Mike ma le polkalame le nei fiafi. Mai se sunga i le whaifi au. Ia ma le nei fo i ekalesia le auso o le i whamanuia. Ta talo fo i tamā nei fiafi ia whamanuia i le auso. O loo tā pena masau ni mai ia e so o hoi ia nei polkalame ma nei whamoe moi nei fiafi. Hallelujah. Thank you, Lord. A mataina e lau fio whai wina e lau fio ia fo'i atu lawa le vi inga i lau fio. Tu mau mai le whatau wa e lunga o i mātou uma. Mai whamangalo i mātou. Se upu o mātou tautala i o le tusa Malofou ngalo. Whamangalo i mātou tamā. A wao i mātou e vai mātou te le i lo se mea. Lungo ala o le a ma fo'i atu ai malau o ona i ai. Tamā ia lo whangia. Whalau lau ala e. Thank you. I nei fiafi. Tau nui o mātou a inga, mātou whafo i pere vi inga i lau. Amen, Jesus. I lau ngoi Jesu o mātou talo mwala au atu i nei. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Love me
yes,